Kuchubekile ke namhla kutekwa kwendzaba yaThabani Nkomonye lapho solokufunakala emaqiniso ngekushona kwakhe. Namhla kuvele Detective Constable Sanele Malinzisa lo waya ke endzaweni lapho kuthiwa kwenteka khona lengoti mhla tilishumi nakuthathu enyangeni yeNkhwenkhweti. Malinzisa uveteleke inkantolo tithombe tengoti lathi watithatha lapho kwenteka khona ke lengoti. Uchazile ukuthi uyasola ukuthi ke sihlahla safaka ke sandla ekulimaleni kwale motolo yemufi. Malinzisa uhlatshwe ke ngemibuto ngale tithombe latithwebula lapho khona ke Malinzisa bekachaza ukuthi ke letithombe bekatithwebula emekuphi futhi ke dani kube seke kubhekwa khona enhlambeni lapho kwenteka khona ke lengoti lapho Malinzisa achubekile nekukhombisa ke inkantolo lokho ke noma ke letithombe bekatithwebula. Inkantolo nebameli ke batibonele ke bona ngemehlo konke lokhu bekakhuluma ngako Malinzisa lokufaka ke ekhathi tinsimbi letipotokile lelathi Malinzisa ke etashayiswa ngule motolo nakwenteka ke lesigameko. Malinzisa, picture 24. Where were you standing when you took picture 24? 24. Okay. It was a close range. Okay. Okay. 23 is the long range picture. Okay, 25. Noma nje lendzawo seyenile kepha ke lokuningi bekubonakala. Lebe bakhona nguCorona Senior Magistrate Nonhlanhla Dlamini, umshushisi Fikile Dlamini, Director of Public Prosecution Phila Dlamini, Advocate Tsotsi Mabila, ummeli Gigi Raid, namangaliso Nkomonze. Etinzamente yeMaswati Channel, kubika Nonhlanhla Thwala ngisenhlambeni.